Makiariria andiki a mohoro muciini kwa Gavana Kawira Mwangaza kaunti-ini ya Meru, famĩlĩ ya Gavana Kawira nĩ kũmithitie atongoria a kĩũteti arĩa makoretwo makĩmũgwetania na njũragano ya sniper, we mwene akiuga ndagũkira rĩngĩ rĩtwa rĩake rĩkĩhakwo ndoro. Kama gavana wa Meru nilisema sitaongea wakati uchunguzi ulikuwa unaendelea, lakini sasa ni wakati wetu wa kuongea. Simu yangu ndio ilikuwa ya kwanza kufanywa uchunguzi na ilipeanwa na court order ikapeanwa ya kwamba simu yangu ichunguzwe. Mlipata nini kwa simu ya governor? Hiyo ndio maneno tunataka kujua, kama kweli kuna uchunguzi wa ukweli unafanywa. Lakini nataka kutangazia dunia ya kwamba uchunguzi umejaa siasa tupu. Siasa tupu. Riu Mwangaza hamwe na muthuri wake maugite marenda kumenya haria maabitha a DCI makinyite uthuthuria uyu niguo uma uikare utheri-ini. Number 2, mulikuja hapa tena mukabeba simu za wafanyikazi wangu wote mpaka ya huyu mtoto, mukabeba mukaandikisha statement mpaka ya huyu mtoto. Mumepata nini kwa simu zao? Maana hii ni kesi ya public interest. Kila mmoja wetu angependa kujua ukweli wa maneno na tuweze kupata haki ya sniper. Na tuache kuvictimize familia ya Murega Baichu na Kawira Mwangaza. Ihinda-inĩ o riu ekwirwo eri a njũragano ĩno nĩ makinyĩtio igoti-inĩ rĩa Kiambu, kũrĩa wakiri wao Elias Mutuma atarĩirie atĩ igoti riugĩte eri aya mambe marorwo ũgima wao wa meciria matanĩtĩka thitango, which is a mandatory requirement before murder pleas are taken. So the magistrate has directed that the two accused persons are presented before the Kiambu Hospital for that assessment within next week, that is either Tuesday or Thursday. Tariki 29 mweri uyu nirio magacoka igoti-ini thutha wa ithimi ici gwikwo. Ngiribotera Inooro TV, Getwa Karo Kinyugo Mwaura.